Yo, anopai yachia obi bia wutie nsabre. Yachia odoma nkoma tiefo na hwefo nyina. Nyankopon enhyira obi biara. I hope say obi bia eho eye. Na netie ne se motie nka nye bone eye bone kra na empani se eye kro bidin. Ya. Enanopai enano se de motie no em se ebra ye ka si police for the court warrant a call for arrest IGWC yeah panipa sofo pani kukudam International God's Way Church otitrani friend Daniel Kwajo Obinim anase Bishop Daniel Kwajo Obinim na bra omukodru ye no emse ye mamunya ntie ni nyina opatu yese oyare na koma na ade maye omo rashi ye de ne kokoto hospital emse anopai ye de emunchiremu kakra babedom eye ne yire ye fene Florence Obinim sabre woti Spain ne yire ye fene Florence Obinim woti Spain ya anopai wode asembia babetudwa ene na ye pese ye bomu kakra ya yada sorry ne ehunu se wode chopa dwaneto akese ede nampanifo bi so se yempa wonabo Kennedy wo hene akomprekon Kwame Japan chopa ma no senka ebeya wonyan manenka ne wiase Saudi asamcha wonfa hwenche na wode fa emse babia anase babia report ni fiba no BBC Potokasa no ose Florence Obinim send delegation to ask forgiveness for a husband. Yeah. Just an Indian say what the chop pakese or ask forgiveness. Every akompreko kwame or hine Japan ho. Senka ebeye ya on fanche ne wi ase wo de asamcha on fa hwenche. Sese so nyina mu nim se kwadu ya de abo Obinim no mama papa me nua wotie me too much because the edikan ya say what the sikafa asabu akwan de call abruchiman ma cha say aban tene task bia emfiri so aban nyamfa so bia emfiri so what the fa enkrofo accounts mu ma motie kura na what the sika bi 50,000 Ghana cedis. Yeah 500 million. That's the old currency. At the cock of far na kwala bi accounts ma ono kra first cano. Ema imun sembebre. Yeah. And no entin kwada afen so sa case na mu no so no. Obo modern use police for ye can say just a report about on outro wanted no so na emre bia ni ho kwan because of say ono ankasa de ne pe use police form sa e de ba abonten e de police ni bi number eto so afa ni eto so biem motiatia maya se ni eto so biem god nsensem ni eto so biem ni pakum awudie emoja no just mekan say too much na when maami ababonten na yebisa yetie for yahwefo se enti eyese Kennedy Kwame akompreko wa hine Japan wode beche anase ma won fanche tieniye momo modern se ye kan say mo be drop comment no e wase o ya ye be kenkan wode se de wankasa open bi atwere obra yempe atemdidie ye ba be start programs live programs na de ade o studio ne yesrem yempe atemdidie ha yentwampowa wode kire wadwen obi nso akwanya se ne wo kire wadwen wo no enya dwen ene de e ono anayi so ati ase won fanche anase ma won fanche sese so asem nso akokoya aban asem akoya maninya asem so ho moma yenko na yenkonkotie akompreko Japan masem bia wode tudwa moma yenkonkotie Obinim, you can run and you better report. Who fake say when you heart attack, you say when you have blood pressure. So you bema. Oh boy, see what you magumuni. Obinim,
Enipa mienu pe ena bama obi ni mako jail because I'm never going to stop. Girl be catch there. Odidi obi amese ono kene Japan. So asem kura wo wie. Ena na yiri Jimmy fo no a wo hye na kaba. Atabe no so be ye. O mo mi ebuti. Isu obi ni memfa ncho na ni che. I'm monitoring room now down. Any audio fake is who pressure sa. So COVID abawa umu nya kwa preaching what to do now wo mayem. Say media. Be kumi no dia show obi nim say obi nim case. And am makonya accident. Obi nim ono case yaka police for be chin wa fake akoda ye boa clinic so ye boa hospital. Opposite East Legon police station. Or second floor was here. Obinim. For sure. Yeah, or fake is where. That's how they yeah. So we go back fanako. Yeah, the warrant from court. Now the officer, you two was in investigation. Yeah, who says so? So, boy, some now they have more 2 weeks old baby. A bar. Usika benya, usumi pregnant women. We are very alive. All right. Canada Japan sema. Asemu. Eradi nyankopon. Ade achi de bia no ante asem fofra nye. Eti sabre ameno kasai emse ye nyina yenim se Bishop Daniel Obinim. Sabre emse asrafo jejira no ho a ye twen se no ho befa no naja yaluntu nase na yedi nakwakọ amwako fesi emra no na sabre ba bia woda no East Legon police station opposite police station osa aye yeboa clinic na yeboa hospital yanka ne bibia tesa na wonim sesi yebebo modern se ne besi bia no yede ba besu dam yada mase amin show bibia but yanka